Pini berta nang paklang pon peprang kardom karbiang long. TK News ke lang arado tumaphan. Nili berta thana bang pipen moromi phang chupi pensi berta nang paklang ponik po. Pini phirang ke penai pale berta arjupon pamisina. Inglong Chirabolong Handloom and Textile Asai Kamatung Blue Weaver Workshop Center Asai Hempimi Karbiang Autonomous Council CEM Tuliram Ranghang Ari Dengpen Kangkupon Inglong Chirabolong Handloom and Textile Asai Kamatung Patil Piponsi Blue Weaver Workshop Center Asai Hempimi Karbiang Autonomous Council CEM Tuliram Ranghang Ari Dengpen Si Ingkupon Lo Bangso Kangpu Amai Along Handloom and Textile EM Ratan Teron MEC Richard Bikumula Teronki, Chairperson, Handloom and Textile Lapen, Officer Atum Pendanglok, Penangan Kitikiding Atum Chetangrun, Lasso Amai Along Karbiang Autonomous Council CEM Tiliram Ranghang Pen, Beneficiary Atumaphan, Herang Lapen Honstame, Kiron Padupon, Halapu, Handloom and Textile, EM Ratan Teron Kaninje Ponatengke, Non, Lumbajang Along, Beneficiary Atumaphan, Herang Lapen, Hon Kiron Ponasonsi, MEC Tin Along, Handloom and Textile Beneficiary Atum Hon Lapen Herang Kiron Pon Asai Padupon Po Pinila So Kiron Pon Abangke Bang Ingkoya Phan Herang Ron Pon Lapen Bang Ingkoya Phan Hon Ron Pon Pen Mai Ing Samjin Pen Pachun Pon A department ahin pen Inglong Chiro Arata Phan Kerapson Litum Group Weaver workshop center litum dak timpi dunlo bini litum sihonna CM Karbiang Autonomous Council ke hai clear mo hangsi kampung lo parta litum pini beneficiaries apan litum herang on pen preka pe hormo litum hin pensi ke hon program dengkon lo Pini Inglong Chiro Siamsar Nangkilepen Dak Rat Alalitum Agrivenses Adu Koklo Alalitum Homoisa Aputak Pini Memorandum Alalitan Samiti Klok dan Sport Pini Matsi Dak Sport Alali Dak Commitment Dak Pidunglo dan Alparada La Dihing Multipurpose Cooperative Society Ahin Pen Alali Tinta Isi Hini Homoisa Aputak Chithangi Ponlo Pen Hadak Alalitu Mahin Pen Si Kerap ke hang abangke Alalitu man gari humnai Si Pini Siamsar Adakmak Si Alali Lakkep Asengson Pen Gari Chinam Panamake Kerap Pidunglo Si Ilutum Handloom and Textile Ahin Pen Dak Inglong Chiro Mata Kalilo Karbiang lo ngaju ini militum ahin pen la kithak kitu ahan militum hem chiking pido dan lahai si ini opening kitu banggan sir la terang abang ke dak militum dak lumbajong ahan militum kenangan kipi ahan si buri bomlo se limitation do whole Karbiang lo phanta litum aron nai pot si MDC tum phanta litum kota pidun lo an parta litum neli dak lumajong jungjung a kota pensi neli ai pini rom kom bangkan lo pini bangkeron ya pini abang ke litum bang inkoya phan herang pen hon lo dan bang inkoya phan litum hon litum rom kom Huluni Circle Office Asaihem Along Karbilo Charlie Asong Mate Karbi Student Association Harakha Regional Committee Atum Ahin Ben Patel Piponsi Assistant Revenue Officer Apan Memorandum Mate Pinpur Alo Pipa Jirdam Ada Porphai Cap Apor Malong Pen Huluni Circle Office Asaihem Along Karbilo Charlie Asong KSA Harakha Regional Committee Atum Ben Patel Piponsi Bangso Pinpur Alo Along Ke Jongpon Make Pason Thom Alam Ke Chengsi Achia Somate Non-Tribal Atumapan Koson Pensi Longle Akota Kipima Lapen Duplicate Pata Koson Sika Ishulo Lapen Ke 2000 to 2021 Aningkan An Amondol ASKC Duplicate Pata Kasilam Along Kacerap Dunma Labangso Alam Klardak Pen Nang Pachini Bek Nang Jipura Harakha Regional Committee Atum Ahin Pen Pinpur Alo Pipa Jirdam
ARO abang avedet pen ajok bangso pinpur alo heart assistant aphansi pitekang poklo Probintaro report Iki News. Along Harhat Regional Committee KSA Hinton isi memorandum kipi angdeng padulo kasi nono itum dak aero office penta aero circle office penta jela aero hukumut pen aero pen kecing kia pen kasi alang itum memorandum ini tum receive no kasi alang tu memorandum kita kateng pen itum ta punere sama make cikluya ni atisi alang tu mana sokam pisun pitu itum cakam lo kasi la soteng sa komu itu dak kam ceng pon po Tante la memorandum long PPC jongpon la. la memorandum lo la alang tu budak ketok dolo pola soteng si aku itu ma aero ba eso alang tu lan tu pola soteng sa aku itu mana orderan people la so order teng itu cikluya ni atisi la tu memorandum pipiateng kam plan pon pacu pon itu Tanah lila Kasi- memorandum long PPC mention mala so para sab tu cek pen khani chomta. kali lagi dah kalau tu nak cuma KSA tu dak semua pot aluni tu nonton tu polo kalau si topo polis tu dah topo lah si dah kamas aluni tu nak kan aku piang kan lo nak tu nonton tu lo lah si bahasa teng si lem picun nonton lah si polis pun letak orang lo dah kamas si alu memang lo letak dah Kali nang lita me nang lita me na la so memorandum alo long ketok ka pot. Han Kali rupi kami nang lila main point mo kan. Subject na to request for providing land record since from the year 2000 to 2021 under the Flemish Circle Karbenglong jela so dak ko ko sa teng si claim pon pola pola lang pon pu na tum pisung teng si tapi ni tum ta ko ni tum det ke pinan tum han ekdom la non pili ki poteng bena pile po bena dalo ni tum officer den kinala mana officer den tum orang pili la solo officer se lang officer lang dat bena ko bang non alang li geta ko bharveli sina kule iklonian cha kama iklonian si tum pilong ko ta alang li lang pon lang det na sa pun tum han ang puti ko la si pun tum pian ceng pon ko la na tum ketok memang betul teng La tante nali tum la ciklo joni yang bong nang pipo pula nali tum pine alu ke cetok dong son dolong. Ola ke pini borbabu dani tuma officer naman borbabu yaro kan kacing kia teng mesi alang ni nang tolo la pini alang ni tolo ni tuma officer borbabu hinten alang ni tolo La ciklo joni phi bangke la so report bang. api kusuna tu calo ta asono sona kam ke nangi klang du apa ang song pen asono sona ni tuma ta hukum na ki du disia hinten ba central government hai kini ni akam du apa si ekdom la ciklo ni angbong me tang Ilo Charlie Asong Harogha Regional Committee pen kedeng pon bangso Puluni Salkoro Face long memorandum submission. Asli tu memorandum submit lo la bangso a memorandum along include matan itu appoint ke jong pon bangala lo Echeng si bangke 1 point bangke mane bangko an non tribal tu masih long le pota ki pima laison lo question bangke la pen hini bangke bangko an abang pu phansi duplicate pota ki isu ma la pen ko masih ki isu lo la bang si ne tum la bang so information ang pinai la pen ke thom bangke ningkan suri hini pen non ningkan suri hini la ingkoi raisi ang bong Puma amondor pen SK tong labang so duplicate pota pen cenglo kecok cia sai illegal lo kecerap dun ke involved dun ke doma labang so nili tuma pan a record nang pinai nasi ni tumla son form sike jong pon pado nasi na memorandum submit that pen nili tuma pan pini bang ke yaro bang nang ketong de la selang litum la da borba pu tum do la da in charge SK senior mondor tum do alang litum ben sini tum phan written reply nang pidun lo a reply bang ala lo mane labang so reply ciklo joni la achitim mate 2 months a fees ni tum phan labang so land record a documents bang tum hanang PG posa lang tum written pen lam chak nang chi pidun lo lasi nile tum kar bilo charle asong pe sika chuniri kang tum bang kala lo nona lang tum alam chak written pen nang chi pidun lo December second week
alom sila bang so land record documents bang kalang litum nang cipi pulo la sila bang so along kaduk kowe karbiang long asolang do arat atum stameni litum la bang so akache song long nang citu dunyi bahasa cuning rilo jongsi alang litum written reply mata alang litum tok jail pen alam cak ateng pen nang papling pipe labang solen record nang pijak hedat pulo tangte ini tum kar bilu charlie asong pe cenglok kaduk abe aratum stameni tum belong nang citu dun pen si itu labang so kacisong abang ke anso se pang tang poni posini litum pini kar bilu charlie asong pen media true media pen kaduk abe phasa tami pachini TK News pen pinibirta puansi kangton iglo kardam.